Ja se izvinjavam, profesorica. Pa mladi gospodine Hasaniću, vama ovo kašnjenje već prelazi u naviku, da ne kažem tradiciju. Šta se to s vama dešava? Ja stvarno izvinjam, autobus. Znam, autobus. Naučila sam to napamet. Hajde, sjedi. Hasanić, nadam se da se ovaj put spremni. Tell me something about present tenses. Past simple, regular verbs, dependent and independent clauses. Jedinica Hasaniću. Profesorice, nemojte mi pisati jedinicu. Nauči ja to. Sljedeći put. Profesorice, mogu li odgovarati? Vidiš kako se može, Hasaniću. S malo truda do izvanrednih rezultata. Zaslužena petica. Svi ljudi griješe, a mladi to čine češće. S dobrom komunikacijom između učenika i profesora ne postoji problem koji je nerješiv. Ovim putem se želimo zahvaliti sponzorima koji su potpomogli ovaj naš projekat, a to su In Cafe, Stolarija Sap, Emir Komerc Kurbegović, Remus, Kalem, D.O. Revsan, Telenea i cijenjeni gospodin Edin Sarahatlić, poznatiji kao Ramiz. Vjerujemo kako će u budućnosti naši sponzori prepoznati pomoć naše projekte, a to isto možete učiniti i vi. I na kraju pratite nas na stranici www.exitmediafilm.com kao i na mom Facebook profilu pod imenom Aydin Hasanić.